kubor nakaslem jong unong san hima. Kalong ka AKA kabampak di Jukam Jakon. Haka history Jukaribhoy district. Haka ba mentagas ngi kinailam Jukaribhoy district. Habapen pa we kajing songo e kajing lanladi. Bar kajing syakri Jukakong RM Kurba, Deputy Commissioner Karibhoy district. Kelapang sendan ya ka program bekerpang pan penkop buram khadu ya i. Haswa ba enmi na district bandai chimtipat ya ka kam ku ka secretary Jangatanat Health and Family Welfare ka Sarkar Jilla. Ya ka program kerpang penlong lingba ke jiksem kia jengba regional kharkamni secretary ke Dongpo Town Committee haringkat berkinong tho khobor ke Karibhoy district kibabon ki deputy commissioner ki belawan mensyakri ha ke district kimda jia akat kum kini ke jing iet bat ke jingshanya jing ki pat ba kumbalong ke kong RM kerba bat kini ke pen isyai ya ke jing no sngoret bat ke jingla ke jong i bat penyajan bat pen iet ya ki pat ba ha kini ki lais nam tam ba ila syakri kam ka deputy commissioner na kamta bat kentiu ya ka roi kapar jaga district hakani ka singila sedang shwaya ka program lingba ka jingluai be jikir kukerdo no Father Augustine Kotala parish priest ka nongpo parish ban ayo ya ka jingkran na kinailam jaga district pagantop na do upa im 1 prangs im no shai soldar ka ilaka nongpo ba Rocky Kela chairman komsning town darbar baderu chairman jaga senjuk kirang basnang Karibhoy district ubak CBCM chairman jaga nongpo town committee ubak Rocky A Marwen rang bak shnang komsning propabi usamla Leo Starling do president ke FKGGP usamla Ferdinand Kharkamni president ke KSU North Khasi Hills district usamla Marcus Martin president ke NHYF ubak Cornelius Lalu uwai kinok thok khobor bla rimtam hak district bala penwai pat ya ke jingelang da ke jing as ngubha Chikakong RM Kurba balapen kurpat ya ka jingelang lingba ka jingkran na kakong RM Kurba bat ka jingdoi no Reverend CS Glenn pastor in charge jong kabalang Presbyterian nongpo ya ka jingelang hakini ka singi lapanya du samla Eric Calvin Rani uwi na kinong thok khobor na ka district kata kami nak ni pansin tapi pada post Shillong secretary jaga department of Meghalaya. Ibu akan semua ini nak kata place top jui I is them. Tu Suci Nusita Mary Kurba IAS, Honorable Outgoing Deputy Commissioner of Karibhoy District in appreciation on behalf of the 4th Estate and the people of Karibhoy District as a whole, would like to pen few words of appreciation and gratitude on your new posting. Your hard work and dedication toward the people of Karibhoy District will never be forgotten. As a dynamic and brave leader, you led from the front and many challenges on the way you confront. You listen with the same earnest to one and all, no matter how great or how small. What can be done, you told straight away, and did not let them linger in hope for days. You sacrifice your rest and sleep, so we will not fall in problems so deep. May our God Lord keep showering His utmost blessing on you and your loved ones and in your future endeavors. Thank you, ma'am, from Eric Calvin Rani and the team of Karibhoy District for press fraternity. Thank you, ma'am. Mentapat kei om tang bangile pasal kram Henry sibun kikam kibabah kiba pilalet kibalong ke jinsa jikan mau nak pai bak jong Karibhoy District. Tanda kaliang kejongi nimdo di imam man IP Henry ibu tang kijingduai mau beli trai kamrat nongbu nong tau un IP ke buit ke bor kum kata officer apo ka jela ni berkidon ke jing klik kumbong ga ketin ke jing sikrio priu ke jing sikrio play te piru kum officer wat bangiru kum kinong yalam ane kinong tau bor ke ka purpose hi kalau ba ngin syakri ya ki pai ba te ke jing sikrio priu ke jing sikrio play tengit sekal rumah hadin mapilami na industri klisim pasai kerdan ba kame pinang la syu banai ke sikri ke bajanai ke sikri ke bapura namar katong hi kalau bangin pe ya la gajai bendri wujengi ngin pe ke lang selang jengi bangin on ra ek ta ke jing kala la kalong hak akor burom la kalong ka chong suk chong sai
lakalong hakaroi kapal tengnya scam ba kumbah kan ke janmit ngidon kumne nadu kino ilam ba peru fer nilai abad kamsong mentah lagi postnem ngaladon kum sokar hakani ke office jompi nyimpat yo bangin ya sudu pat jam kaji sudu ba ada unu DC lan inu DC ban mi kan district jongi kum bangin snow na kam tajung pina nomor balai ni ya ka jing len lade ke jompi kum kalong kami ka bakit ya ri besam kalong kami ka bastan ka bate ya ri besam na jom kitero ya ka imlang asalan jongi ha ni district ke jongi de nga ile ha kini di snam ki balale ka jinglong jai ke jompi mo ka baong ha tinong we very cool like cucumber yang ini ta ka jinglong jompi na ka perthai ka panik handrai habang ngai i ka jingkren ke jompi kam tam ha pikren ban ai yang jingsai ki pai ba kim dei ban ding kide ban pikir kide ban suma jele kami persa ini kan ni hanta yang jing scam ban ki jinglong confident ke jompi bagi pai ba ki bagi syania ai ladang ipet lagi di comment section bang na try day tan ipet ba ki syui ye phi kum tu ri bobon ki ba internet phi ya na jinglong na jompi ba ki comment sim na jompi ai ko play ba ridol ba la pentip ini ha ni isi ba kandon kata ba jinga kendu lang ba ai ka jing play ko ba khadu le se khadu hangi ha district ndai nang ya kendu lang play ba start nang betul TV na ai ko play na do ipada pastor bilang lang kinong elang masyakmat sabi juga dari suatu pada dari pai kai ke bagi layar nanti mesyuar masuk menong ba kuki pressure group kembali bagi dia ya kai kunju ulang bat ka government ba jadi komite sud magistrate dari hajung wan jadi bat kibun kiba niyo ya ka ba ngila ng pindak badai la badai ki kaput stay wala kidai ki bata ki bat kiu yi kun samla wala kadai ta hel mai laikan ne halo covid pat nasuru ban thaipat haka paket ka jungi history jungi isyong ba kidon ki thlawai lalu ko por jong thorsing por jong kemoma re hindi ban klip pat kadon lu ka phanolai haki spasnam pomshwa te la ni bang yu i biam ni ka phanolai re manta gini ki license ne yu i happy ko itai panongai ibai lamati ka tsik jungi wat pidi itai idu kante lani lokmiru reidon ka jisine api pat hakitu kislam batadu mata meneru ba deng babin flatrei kam ka bagino nga usul kliak nga lemput troy ngrei iki ba ladon mata po sek malam la khat pros nembe layat inti kun presiden dan muslim ada kabwe bat nilai kendu sibun ki dikti masyarakat ngomong ba maki belum deserve dari ngakan di Jisha bahwa hibun ki officer la kadai hapo jong ka strict kajungi yimjio ya ka contribution juki hadu kaba kila banai hapo bajla hapo bat strict kajungi rei lamba jumpi bat ki we ki officer ki bang issue kendu no sport yu isha ta ka ditre juki bat ngimdu jukremen haba ini ibor ipamta gi kendu lam banai kule kendu ifiru ilong duksa ka jing sedang ka jungi kumki ba dalam de boro ba kiwe ba ki officer ki masawan du minyo ban yadon mentalang bangin I'm state mang iki ba kintre hoi ka jing tre ya boro idon ki jinge ka ba niyai kanti khamtabe hi por jong ka klam ka ba sedang nu snam atport we ban mentang sedang biang ni ka por pa ngiru ilai penduk mokong bapi man ki isu badai sikam pai ba dei iba pipila lom kum ka men jogi ya ka ba tek dei dom spa ba dom lu la dang iwana pi ke ka ba I suggestion dong ba pi ke ka ba pi kan ba pi ngiru ngim dam chu katakan sim da kum wei pa mar ba ni pe khat ya de ba ni dei par do personal ese la ga jo pi don la ga jong ke i nakala joni don la jong ke ciri te habangi wanla kano no kami keren pa haba advice lo pi mo ka biti ke dostu joni adu ahi hasem sin la keren amman ke bahe ni syak don ni kita pakha automatically hagi ki senang
Te kalong ru hakani district jami ru ba nadu bawan lopi dadon kano kecing lane kecing ya ku ba kampai ba lane kano no bentaru tom rekteng pi la sim no ka action dan wa khat ba ini ba yang vel kano no problem te kam tam nei mo mi ba sibi phang ge ka pandemic nei mo ba ni la ya ku na tu bastang ini dikteng som sting da wan patang issue no issue kan komedi no dikteng da wan patang information ni lawan ko soi ni marba tentang the page ba mi long show tentang pa nakalian jo piru pimpan se wan protect kana mo banta คัดทันได้อาเขาในยอมัดอย่างรัฐบาลจบโควิด-19 apa dengan kita jing bahwa nilap saya jing sacrifice itu ni pim salia pim smith painting banyak kenduk ban lagi dalam le hamang lagi silang kita bandung banlang banai ka awareness ban ya lat saya berbentuk hikmat ban penek pensa yang kuit kesuba juru ban yada ya ka jipang itu seperti di namdon sebut tin ban kran oi kikam giji identity nakanya sarkar senaka district administration kinamdon sebut kikam identity tin pendep dan ini scam banan ba kajing dan kajumpi kajing sim initiative kajumpi ki deputy commissioner banwan adin ru kit sakti ba plan kinamdon dengan kamu pendep sekian gimana ke kubli sibun ya kami Daniel kemam tidak sekali ya mat sibon tadi kam hilang salang lalu kikam kena school jongki nomret unjuk jongki nom sencar sinong angkat kat kampung kubli sibun nan let's stop jaga kema apakah menjadi penting batkan mau te haga iti glosor jungi yang ba balak ban penyak ke kan yang gorkom yang lanai lasir kong di lanai lasir jong gadong di boi brokoi bat Pidiru ke kundap syurang jong nyudak nyuskum bulap peni ya takasap ke phang jong pi kong im ke kerteng sa kana bat kejing tu kedok kami hina kadong le hoi berhoi ngam pakai kesan jong pi bat kam jong pi ke belang pen telun hakan ke pakai hakan ke pon ni iru hangi kidon kita ke lendok belai besok belai hadar hangi dan bat ni pastol jung bat kejing gersan jung ni adun hakan jung doai nam tak re hoi Ninyo ya kecil kia om dia tak akan empat wat kecil penjam sih. Tapi ni kepon komta ngai tubliru ya kimukui muki mai hok imsni ban syakiru bakiwe ini ya ki mati ki jongpi. Hakan ni kepon komta umlak hamai kublai ya ki simpak simsong di balong press media juni. Di mana ya kena kebor. But hakan ni kapor ke khidmat komta kumbang penpong lawan sedang jadi kesini ke bagian ai burung ni kikong idan hak banyak ke burung mata kariti dostur ditang mapi di bat musbunut bat dei mapi mapi pat kalap bat ni kane gara ri bhoi berkoi kan imsngi ban kan mau dong nga nakling jongahi nakling jongi unka Federation of Khasi Jinja Korope pun ni so dukun sim haba terus kata license imta kiladon napo ke district jongi dei i gejing tre jompi ni gejing corporate jompi bat pak jom patong boy ni dei gimla le nomor kamde por kamde ti jongi dei government ni kalau pak bat kalau bu yepi ba ha bani no napo district jongi dei gejing kepat ke jonga kalau ba umba nakalian jom gue beri teman juga tahun 8 sengeu ba ladang idon apa nomor gajing ba nakalian jom district jongi nomor kumbolong menta ladon hakli hisub tantakel bat keju kopor pila apa ni rap susu yang district jongi kan kisnot ko ba kidan kajing iet jom ba de katahi kade kakam ka ba most important ini kam jungi gade mostly public relation lada ni la ban bania day baki paipa ni la bania train lang baki kata hila serve purpose jungi 60% da ka jinge kren te na ai ko play ya baro kiram ba badan hamni ai ko play hi nomri boy baro ashe me kan gala ban ai ko play baro kiram ba shno
ngaklam nak banyak kenduk lut baru kat kirang pak senong kalau ko bae banyak kenduk ya baru tambangan ya tu you ping through Google Meet ngala ya kenduk ya baru so ya baru kirang pak senong so I'm very happy ba ngayok bantuan tri siapa ni ke dong ke senong ke jong ni gani kalau mesin baar yang bantuan cari boy mesin baningkong ke dei hau hajar lai mga promotion na blog position ni di katu balong tang ar benai mo nang tunggal ayo transfer no kita duit kikon di mentang akan mau honorable advisor ng government ex-chief minister ni Dr. Didi Pang kulang tu kapor dei mai dei chief minister ia ingat kan sapoi kapor kapan biang di kata dei ke kan bargain point jonga ngadal akhir kikon dengan one bench ni. So it did happen. Kata gajing ong jo in my head. So here I am. Ngala served 3 years 7 months ni. But ngadap dah gajing kemen ban mi nang ni ba ngalala ban yo gajing ye jang pi baro but gajing trai lang jong ile bai boy bangawan sini kibon bah ki penting ya na. Nomor bagi satu pun sing dalam bun problem kindan problem dekat sebelah badan problem kindan ni eru kamu ba tray tak apa besuk mah tray siapa sup banyak tray but pi baro just a phone call away ya baro play your phone call nanga so you just a phone call away but ngalala ba solve both key issue because ni syai ka tim ka tliet kajing tray ka jong pi dan la ka jong I respect that ka kam jong aro pi syai nga bangan tray but katar nga respect ye pi te kalau ka mutual respect ye each other kata hi ka de ka way jing long brio bangin ya buram bat ni snap iwe te kata ni layo ka jing tray lang na kanyang jong pi ro balo am ru hakini kisnem arsnem kiblale artho ban artho way kanong kasnem ko ba bhai ni barot but na sumo ikipai ba ribhoy naman ba ki corporate mo kalong ka ikakam ka ba hi ban penbor ye ki indre ha ka kisnem artho na kaliang kilang ba sinang barot ki lalum lang ya kata ka CCMC mo kita kajing tray lang kajang ping la te lakam ya kajing rung ka khlam shapo kishnam ke thau te kani hi kade ka ek abang masmo bhai phi baro namar ba daladi hi ngalong marwei ndre de kajing tray lang jong baro ki rangba ki ba ngila ban ye jok bat menta kani ka sin kani kade third wave agani third wave kadan hi ka jingkiu ki cases ndre la bun la 69% ni la ka vaccination ka be de khat plus nam cheneng tengah kermen bakanom dade ban por hadu kata-kata tambawan la kataru ngan kentu ya bawa ki tu bang pan ai ka vaksin kin sini kan ka la jingda te kata hingan ka jing sno ka janga but ngasmo bhai gini ki jing tho ki jong phi baro I mean I'm just doing my duty tang ba ki you know, it's so much gratitude. It's very touching. But kan ra ya kan ni she jing im ka you know in my life ya kata gajinya day lang but kumju ru ba masuthu ma dia kata bangi karti dostur jungi kumbo ami paim kade ka ba koridor bhai ni ka sikade identity jungi teladang himdan ka identity te I mean le na ai mo jinong te ngar masih hi kena kili ki priyanga pidai na mo mam just na ng ong nasar I like to be known as namonga namar bisu so I don't identify myself with them so kata ngar ngasno kya bai kata bang ide mentip ka identity la jong ide mentip ka snong la jong karyam la jong but masem bakari bhai ka diga belum ngatrai ngat la ban nuat ban ong ba it's the richest in culture ni ka shat ka put ka tem kinau ribai kinau kiba wan sakmat na barong khatte ai ko play pi baro penne ya ka dukom karti dosto penne ya karyam ka
kabet ke jongki bat ni kan men ba kena kan ngin light bagan ni ke snong kalong ke ba ruspa ba te ke shilong betang ko men tri stong ki scheme ki ibon ba